December ni som panga sang ni som ni pani ni nga ni jan tir lama India ram chung mun rang le Myanmar mun tren khata tanga van borua ka thil eng thlok mak tang mai chu enge ani che riat lani faklo ma se India in missile lo om tak akni 5 fates ni nge ya riat ani he thil eng thlok hi tlaidar nga le minute som nga atanga daruk in kar bor vela Odisha West Bengal Jharkhand le India marchak ram state rang atangin buania India ram media lian tak te poin enge ani che fin fia theilok lovin an rindan an chuana sa le keini ai ma in an buai jok khatia van boruaka eng mak tak buani khan keini po in enge ani che ti in Twitter le source rang kandap kola chuta chuan India media lian te po in arsi thlok kan ti mai asteroid chi khat ni in antar lang hloma keini po in an thu tar lan be chan hian December tha khovel nai takaron thlok tur Christmas asteroid aniti kantar lang manani kha ama ero chu vanlam chan chin thredeu ten asteroid ang em chuan a thlo chaksi lo wangin arsi thlok kan ti ang chi kha ani theilo anti a ahnu dewa Indian Defence Ministry chuan thu chua siamin tlaidar nga le achan vea India chuan nuclear ral thuam phur thei Intercontinental Ballistic Missile an testi an puang ta a chu wangin kha eng thlok kha India in athren mun poimo zong aka phangna tur akni 5 Intercontinental Ballistic Missile zana a en chinti in apum ngam ta ani Indian Defence Ministry chuan he thil thlok hi enge ani tar lang lo ma se akni 5 ate sun le mipuin thil thlok an mu hun enin a in mil thapa Russia le ramdangin an en chin truma van borua ka alan dan nen a in bil thap boka wangin I helovin Intercontinental Ballistic Missile ati ngamta ani Indian Defence Ministry tarlan danin Agni 5 Intercontinental Ballistic Missile hi Odisha a APJ Abdul Kalam Island atangin Bay of Bengal tuipui hoizongin ka chu ani a routine test ani thu antarlang Mase media rangin Arunachal Pradesh India le China in rina tawang sektora tunaya India le China sipaite an inti boibo ro kaljela India hian China vole nan atheina atar lang ni in an ngai hlomani nuclear ral thom phur thei ekni 5 fi alam toya DRDO kanti maitrin Defence Research and Development Organization siam ni in ral thom hlau om tak kezi sing khat sanga zetarit phur chungin KM sanga atanga sangruk in kara thui akap theini in an soya KM sanga aya hla a target po aka fu chat thei Chinese mithiam te ero chuan akni 5 yen KM sangriat laya thui akap thei anti thung adik ngei poin arin om chuti ani chuan India chuan akni 5 mang hian a om huna tangin tun hnaya a in chaltau puireng China ram chung mun poimo zong baka Southeast Asia ram le Europe thlengin aka phak to dona azuam om lo zual sawang hetiang ral thuam lo om khomwal pui dang dai ka phang na hi khovela anei antam lo le a India tiamin ram pasari chen an nei USA Russia France China North Korea India le Israel ten an neya India hi land-based intercontinental ballistic missile nei ram pangazinga atel tabok Agni 5 missile hian ral thuam rang ton som panga chuang zet phur chungin arwalin target rang abei theya he project an kalpui chan hi China in nuclear ral thuam phur thei intercontinental ballistic missile anei te F2 ata nani ber China siam intercontinental ballistic missile Dongfeng 41 chuan KM sing khat sang ni atanga KM sing khat sang nga inkara thui akap theiani Agni 5 fi truck manga phur chu ani in canister manga ka chu ani a India missile kap thui ber Agni 3 chuan KM sang thumatanga sang thum zanga inkara thui chau aka theya wangin China nen lo window palpo ni ila aka chuana munazirin China mun poimo tamjok aka phak don lova China rama eile bar thar chuana mun pui economic center poimo te hi anram marlam tuipui kama om anni hloma Ekni 3 chuan India ko thlang lama tangin heng mun poimo te hi aka phak lowani Ekni 5 kan nei ta ka ero duang thalin aka phak thungang
ekni 5 fi ekni 3 ti changtlun ni in kum sang ni pasari atang khan DRDO chuan he upgrade version hi an local pui to a kumli nuwa pe fel ni in kum sang ni som pani April ni som pakua khan Abdul Kalam Island atangin hlotling takin enchin ani an enchin masak ber hian KM sanga athui akap thei ti ania tuna chuan KM sangre ta thui akap phak to ni inalang Integrated Guided Missile Development Program IGMDP mangaduan Fire and Forget Missile anti Interceptor Missile mang chawa lo chel din theiani kumsang ni som pania enchin ani nuwa akha tokin enchin ani chhozela tuntrum hi voi kuwa an enchin na anita ani tuntrum hian missile technology le manro thar changkang jok an vuate a fu tok lo enchin nan routine test nei ani a tun ma a an lo enchin to te zong a in target fu theilama achung nung zoka tin zan lama enchin na thadakin apal tang tabokani hete si missile technology le manro thar omte ti dikna atana ti ania tuna chuan missile hian ama zong aya hla a target akap thei to ti achiang hle bok engwangin nge India hian a enchin thut India chuan he a missile chuan vor hi enchin tumin hun engemaw chena ta to ruwa manna alo siam to a mase hetia be se aya ma a enchin san hi China ne na an inkar bo ruak so san le tak wang ni in mithiam te chuan an soi thil om zia chiang zoka kan riat theinan tun haya China ne na ramria kan boina chungchang kha tarlang le lok te ang tun tha December ni kuwa sang ni som ni pani khan Arunachal Pradesh tawang muna India le China in rina Line of Actual Control LAC bula China le India sipai te chu intibuain kudan in thak na sa ang renga rampani sipai te jinga hliam tur an omnual nge Indian Army chuan December ni kuwa an inti buai chungchang hi tarlang lok du lovin December ni som pani sang ni som ni pani tho than ni khan atarlang chawa Defense Minister Rajnath Singh chuan Lok Sabha hemi chungchang hi asoi fia zui nge India Defense Minister chuan an buai hun hi December ni kuwa kha aniti soin India sipai te chuan Arunachal Pradesh China sipai People Liberation Army PLA ron lu tum te chu an lo danga China sipai te hi an post lama an nor kir le ani ati India Defense Minister chuan sipai hliam na lutuk le thi an omlo thu soin ramri abuaina athlen nuwa rampani sipai commander te chuan flag meeting an nei ngala kan sipai te chu ramri a engpo machon thei turin anin pe rengani ati bok tunruma buaina chuan mun hi tawang sectora yang se mun ni in India sipai paruk hliam tur te chu Guwahati lama en kultura ruai ngal an ni a andin mun angai tu omlo ni in an soi tawang sectora LAC hian India le China te hi an ram chin ni a an chhal chungchanga an thu alawin mulo photo thina kumsang ni som ni pakhat October thla po khan rampani sipai te hi helai muna hian in norboi to in China sipai za don chuan India ram ron lu antuma mase India sipai te hian an lo nor kir to ani India le China te hi an in re thui le a Arunachal Pradesh atanga Ladakh khochak lambial thenga an in re na thui zong hi KM Sangthum Jali somriat pariat lai atlingani thuthar theder tu thren khatte tarlan danin December ni ko jing lampang khan China sipai jathuma tanga Jali inkar bor vel te chuan Line of Actual Control paltlangin Arunachal Pradesh ramchina aron lu antuma insual na man ro thren khat thing tu bo laser gun perekle rui rual te po an kenga silaya ro an keng lo ni in an soi yang se India sipai somnga vel chuan lo dan tumin an in hnial zuya annuwa India sipai hi ron thlen bel le in rampani sipai te an in nor buai zuita ani kutum tiang le lungmang te in sipai te hi anin beya a video kan muangin India sipai te chuan tle mahla dewa tanga lap thei na tur tal tum sei chi mangin China sipai te hi an lo vodar ta ani LAC rampani sipai te in kara buaina thleng chungchanga hian Defense Minister Rajnath Singh chuan Military Chief Pathum te ba ka Prime Minister Narendra Modi chu meeting anei pui ngal nge anin ti buai hnu loka China chuan ramria hian jet fighter le drone a thlo kwal tira
a chan let nan Indian Air Force One Combat Air Patrol atir ngala China ram ridep Arunachal Pradesh a hian India indo thlona thate an lew kual ziai mai ani CAP anti mai Combat Air Patrol te hi an thu nei na asang le a India ram boruaka an hmel ma thlona ron thlok lut India ram himna ti der thong thei nia an hriat chu an kap thla ama ero chu CAP hi ramri boruak asang fe ani lo chuan thlotir aning ai lo chu wangin an thlok zen lo India Air Force One kumsang khajoko somkwa pakwa Kargil war lai khan line of control LOC CAP hi alo thlotir to a kha hetianga a thlotir hnung ber ani hial ome chu wangin India chuan tuntruma Arunachala India le China inti buaina hi angai thu takle ni inalanga Indo thlona rualbaka intercontinental ballistic missile test mangin achang len ni in alang berani